dubartoota baay'eetu wanta gaarii hojjetan, ati garuu hunduma isaanii ni caalta. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29. Kenan bae markadina kesa ya urgoftu dardo surga gari kabda malatto bayina Maryam sinje janda Zion Zion Maryam jechu mali pada gada maka kenan bae markadina kesa ya urgoftu dardo surga gari kabda malatto bayina Maryam sinje janda ulfina kene maya da jalala namde sin bekne bodde debiyani Zion Maryam jechun milaket kufani Zion Zion Maryam jechu mali pada gada maka kenan bae markadina kesa ya urgoftu nardo surga gari kabda malatto bayina Maryam sinje janda Surafil kiruel jala galatnike ya multo wakayo gutoda kennanke sababa ewanin gannatni jufame ya hada wakayo Maryam sin baname Zion Zion Maryam jechu mali pada gada maka kenan bae markadina kesa ya urgoftu nardo surga gari kabda malatto bayina Maryam sinje janda dubartoota keessa Maryam eebbifamte gadaamessa keettee uumaa kan simate buddeenni jireenyaa sirraa kan dhalate ilmaan addaamudhaaf nageenya kan laate Zion Zion Maryam jechu mali pada gada maka kenan bae markadina kesa ya urgoftu nardo surga gari kabda malatto bayina Maryam sinje janda Maryam gulgullette kenna fanno jala ulfina kene maya da jalala namde sin bekne bodde debiyani Zion Maryam jechun milaket kufani Zion Zion Maryam jechu mali pada gada maka kenan bae markadina kesa ya urgoftu nardo surga gari kabda malatto bayina Maryam sinje janda Zion Zion Maryam jechu mali pada gada maka kenan bae markadina kesa ya urgoftu nardo